Kugerera njira ya thimu, OCPD wa Lari Kiambu augite ni arutite mukana kuri uria wothe ukuoneka akiranga mugunda wene atari na rutha. Mukana uyu wikiritwo hinya ni munini wa komicona wa Kiambu mwena wa Lari Aron Koros uria riu uheanite mabithaa a borithi marangire migunda iria kuratuika iri ugwatine wa kuigwatirwo ni thirikari ya kaunti ya Kiambu mugaru na watho. Maya marumirire thutha wa aikari a Lari kwiyumiria marina matukuya makiregana na ikinya ria Ngabana wa Kiambu Waititu ria gutonya migunda-ini yao na kuga arenda kumigaira aria matehotete akiuga ni migunda ino megwatire mugano na watho. Anatoa watu na huko Kirasha na Githunguri anawaleta hapa. Ati anawaambia ati hapa kuna shamba ya kupatiwanwa. Tuharibia viazi hapa. Wamekuja kutunyanyasa, kuchukua mashamba yetu, hata sisi tuna hata kakuota, lakini tu anataka tu kutusumbua. Kuratuika Waititu atumite andu aria maingirite mugunda-ini uyu kia hinya guthukangia iria cihanditwo kuo na gutharia miako iri iri kuo. Shamba ni ya mtu binafsi na sisi tunatumiaga hii shamba yetu kutafutia watoto chakula. Sisi tumekubaliana sisi tukiwa wote, hakuna mtu mwenye atapatiwa shamba hata kama sisi tuna. Murio wa mutumia uyu augite niwe mwene mugunda uyu na akoretwo na title deed kwa ihinda ria miaka 10 kuma riria augurire akirigwo kiria kingicungiriria ikinya ta riri. So the title deed is there and the green card is there from the Kiambu county, from the Kiambu county council. And the same county council is what I'm wondering, if the county council knows the land is not theirs, then why did they issue the title? Igeria ritu ria kwaria na Ngabana wa Kiambu Waititu ni ririgite ihiga thutha wake gutwira ati ari mucemanio-ini wa munini wa president na ndangihota gucokia thitango ici. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura.